hi January ni som ni pasari sang hi som ni pali in rin ni ania in sawa in chibai levek ule tuna Manipur ground report hirin ilongai thlang alom hle mai hei hun thatak mai melo siam sakle I chunga kalom ditu keo kapu ole le ke po kalome kan lo khia tanin atukin zinga tang khanin Manipura in kana khengle nin kan lo sia khonga in thil khendan kim chang isiat ang tekha report minon pek sakle theyangem ole kasiat ang te ground report breaking news karon puang le ange ole alom me ama saberin kan channel lo ngai kha tu zo fa khowela zong te zana le ni tharchi bai karon buk masa che uani hei kan lo puan fo to thin angin mei te hu hi tu na state sarkar ne na tang rual an ni to awang yanin khoilama nge min ron be don siatani lawa chu wagin keini zo fa Manipur ra omte kan omna khuale mun thewa inral ring tura tur kan ni ti poin kan lo sei fo to a tu na hian chu aron khiat chuwa theita nei ti ho malak dan hi kan lo khiat theida na chuan tu kin jima taka khanin tu na Kangpupi district cycle lam ania satang bilei antia sumi tlang lama chuanin meiti ho an wakalani helaya avakal ho hi arambai tingol le tin meiti lipun le UNLF te ni in kan sia a ani ho kha tukin jing ma taka khanin hemi cycle ram helai muna satang bileyan ti na muna kan volunteer duty te hi an vave an vaka pani kan lo ria theida na chuan til min lun khong sai kum som hi paruk ka volunteer chu ramle tamtan anun na alan ta ni in kan lo ria a nasatakin in ka na hi a oma ta hianin mei te ho po hi engi moniza thi le thiam an omani ti te kan lo fe thei boka tin an han soidan manga chuanin an ron tho chuana hi ya rambai tengol le United National Liberation Front te tangdu nan nia dolai thabi da matangin khalaya 18 Assam Rifle CO Akas oina meite yania ani hianin tuna meite ram noi mi ho hi atan puyani ti te po an mani WhatsApp atanga an ron chu atangin kan lo mu thei bokani an soida na chuanin hey oja Akas oina meite commandant 18 Assam Rifle gi mating da ekhoi arambai tengol ga UNLF singna satang cycle etik to bangam le kuki spirit administration phangba mi tarit chumi omjia chu houtupa oina meite Akas meite commandant 18 as rifle atan puine in keini arambai tengol le UNLF ho chuan satang cycle kan va etek theita a tichuan kuki spirit administration ho spirit administration hi mi pasari kanwa mu tirta ani ti in thuchuate anron siama amaro chu amun lamatanga report kan lo don danin tlangwal tilmin lin khongsai kumsom ni paruk mi ani chawkha thi in kan lo hethungani in ka na hi tu na po akal thajela reinforcement tur kan volunteer te tran pui turin midang te po an kalbel zela tu na hian meite ho chu an thajela ni ti thu kan lo dong ani kha chanchin kan han riat thei tlang puite ania tin tu in jing lamatang to kan more lampanga po zonu hovin sitin protest antia chuta chuanin atam theang berin an kal khom ani zirlai nau pangte pon kal khom veka tu na hian meite hovina video an ron ti viral pakhat kan mu atang chuanin more lama henga thu ho zong po hi bomaka turan ni ti te po in
an thu soi te kan lo he bokani khang kha chu min ti thaina mai ni tiura kan nga ya engpo ni se me te ho hi tu na hianin min lama po kan soi to a tu na hianin e zo ku ki ho hi an nula te po atam thei ang berin kan sual luyanga kan pong sualanga kan tha thei te angin atam thei ang berin tha po kan tumang ti te in nun ron chuat tur thu te an wa chapa te po an ron ti viral ani kha hei kan lo hiat thei da na chon me ti ho hianin tuna satang bilei kan ti lama tlanga kha nei ruang chai che an tlaka ti chuanin me ti ho winan hualani i kan han hual kha tuna hian kan han hiat thei da na chuanin mun lia tangin reinforcement te kalin me ti ho hi tuna hianin an han be tak le ati chuanin i me ti ho hi an tata a khulama tuna hian kan han hiat thei da na chuanin me ti ho hi atam thi ang vera aka asum antuma tin sagolmang thenga bo antumani ti thu kan han khele ta ani mun tin renga kan un zo faten min tong trai puina zara kan unaw cycle tu na satang bidei lama in ka na a chuanin e meite ho hi tu na hian an nor thla a ti chuanin meite hu hi tu na hian an tlan chejela ni ti thu kan lo dong ani tu na dar som pakhat le a chen ve a chanchin kan han riat theite ani e engpo ni se e meite ho che dan le an thil tu hi ma tang to po ma tang a tang to po kan lo soi thin to a an ni ho hi mitin om lu tu kan nia mei chia le e nu nau te po an chunga hian kut khak hian thre lo him ani ti hi a hiat the ani chuwang chuanin tu na hianin engtin ne malama hian thil ron tling zel don ti hi kan soi thei lawa kan unau zofa khowela om zong te khanin engpo ni se tongtai na min lo ji zel turin in khongai na kan ron dil le ani e ole kha zong kha boina ta na breaking news kan han te thei te chu ani e tlai lama nile nga chanchin kan ria thei ang te report kan ron pele don ani kalome ole alomam le mai report fel fai tak mai mi ron pek sak le a ichunga kan lom le tu ke o kapu ole ke po kalome o Assam Rifle Ochun mi janga jong thim po vin de ti vin ei noi si ta vin ei hong vin da hi asin thola wo hi tai Welcome and keynote address and bolna chunga ama chunga ade leng ki pathui thei ki nu bin hi tun abana anafa ki nu hi te speech by Pu Khaima President KIT holim na nei dingin ama phat nei dingin ikota ben hi ipamin athin lung sen na changogen from hong ki gong te ho Atil nung senazala lo hinte gina titi hiza titi suto tiza lo din kita bang phala dam na iti wahal tung nung patin masatan lo kinagangan lang Oro ka thadara dam ne pura pokayan ge ang nalchin sa itapong katin pangpia yung mapagisi adesan na more kopi da kimberla CSO dida lo sihin mama thu jezo oi thuai ga ne lute ho hin nunga te ho kinna school sa konte ho zo se kangai luna kazana sampenin na tungo di pathu kan pungin punya hitlaya gisu ho mo hi are me dai thuma na in boyu Kisai nai lo tina hi punya lo ngabela ya do de movin de kasain egol la movin to te chanen to movin amorin to zo wa hi imasa me ngote ho huti su